kaunti kumanthia enenthi kiu kianu na kitheu cha kutumia stima wa kuikwatwa kila numba na kuseuwa kwa miana mawia no kana kumokelia kiukwati 100 transition ile ambayo serikali inasema haiwezekani ikiwa tutaendelea kuwa na mpangilio ambao tuko nayo saa hii. Saa ile shule ambayo tuko nayo kama secondary ya umma ni Embakasi Girls peke yake. Population hapa iko juu sana, lakini hakuna mashule. Na mnataka mashule. Tumekuja hapa kuhakikisha nyinyi mnapata mashule, mnapata vile. Dhino manifesto ya Igathe na Kaloki dhina itue itatutane kukelia na kwailia mathayu ma ekalima ilovi kwailio kwatwa kaunti ya Ndumwe na kwailia na kusesea mawithio loko. CHB nataka niwatangazie. Mimi nitawaandika kazi. Mtakuwa tena CHB, mtakuwa CHW. Na nitawalipa shilingi 15,000 kila mwezi. Ni umbano ulotana lea kwithwa na itina sia uteti. Ndongoi kiwathakonyo yuko ni amaleve uteti wa suti kula kwa ateti onthe maazimio alame 11 bala mawetanzia ino ekahikithia atongoi ni mathukuma kwa ngwatanio kwa ilia musi munene wa Kenya. Umesema hapa lazima kuwe na waste management system ya hapa Mkuru. Mimi nikiwa seneta wenu ni kazi yangu kutafutia hawa jamaa ambao wataingia City Hall pesa waweze kuwafanyia hii kazi. Si ni kweli? Dilivotia vilingiwa mauvo kumava kaunti nilovi yanito Benjamin na Mwaka. Chama cha ODM kitongoiwe ni mukiti wa kivila cha ugavana kaunti ni ya Makueni na tikiti wa chama kiu David Masika pamwe na ulawa muyumbe wa Makueni Peter Maundu ni matwa isiandambuka ya kuikunia malebe musini wa Kathonzweni. Masika kinena ndini wa musabala ula wa bitila kiwanzani cha kuteya indo waweta kana Kathonzweni nego soko ula munene ndi ya Kenya na wailite kusogwa kithinzio kinene cha nyama obamwe na kuete maubisi na kambuni wa nyama wa KMC Makueni undula waweta tautonya kukilia town yusu kiukwati obamwe na kunenga mawia ekalima county ya Makueni na kukilia nima ya Indo. Caleb Chalo enaingewa ni mukiti wa kivila cho governor na tikiti wodi mva Makueni David Lloyd Masika akitambuka sokoni ya Indo ya Kathonzweni na vala wethi wa nevuso yone na nyawe muko imuna mwene nthi ovamuna mutandithia nthini wa soko wa Indo wa Kathonzweni kumano na soko ya Indo ya Kathonzweni kwitha neyo nini nthini wa vilika ya umiloni wa sua. Masika nthini wa nziko yosya kwite kivila cho governor niwaweta mivango ya kuthanthasya soko huu kwa kwaka kithinzio cha matuku acha thama na kilau ya wacho mwenene ni kuongela lato usya ulauma na wa na ndithia ya Indo sya thama kana withie nitwaendea na utang'ombe na mwila tuta lakini nitwenda kuongela value on them baba Mkathonzweni ukethia nisiongeleka thoa twisi kana itona kwitha na slaughterhouse ba nitona kwitha na mbarafu ba ukethia ng'ombe ila itana thoa kana mundu lo nwendo ithinzo ba nitondo thinzo ba na ite watanya mati ng'ombe sisioka kipa Kathonzweni yo market ila nene muno ya Indo East Africa londe bandi kwenda nene na nimukwata ng'ombe kuma kadokoni sio masaine na indi ila ingiko kadokoni no moka na mote baba na mwena ikisia indi yonde oingi Masika ni watha na kulunga unyo wa koti kwa atandithia sokoni u tanzie mwe ya kwikithia kana maina avini wa kwisila unyo wa koti ni watha na kwamba kumanenga mie 3 ya mbe mate kuiva koti kwa kwatamba uviasala wo wa uthosya na uwi wa Indo va Kathonzweni miula unuwete ng'ombe yake ba be ni wata transparently kitu kimwe adume ucomplain niko timwingi witha ukwatia niwe ukwatene pengine ronge unotafika silikalini nitu umandhanzia withie koti ula ukumwa muimi wa ng'ombe ebyo ni koti mwaniu na tena indi yu ulipika islikali nikana withie nuto na ingi musiokea ingi ku ukamuseuwithia kundu kuseo kwa ukuna wia. Masika no lawe masembane mako kitekevela cho governor ni withitwa akitambuka isio kautava Makueni umunthi okikwata evuso ya kunenanya na wanda sokoni wa Indo wa Kathonzweni na indi soko ya Kathonzweni kuelesya maundu amwe alame ya manifesto ni yake. Vilingi wa maovo Mutongoi TV ndi ripoti kumava Kathonzweni kaunti ya Makueni. Nyeneta wa Caleb Chalo wa Mutunga.
na indi musiaisia nge wa Yesu ya Caleb Chalo yetu bicha muthia wa bilingi wa mobo kiuyoni cha umundingi utungia mubea nundu wa kuendania na itu mubea mwanya kwa onthe alama ilia bilingi wa mobo mebwandiki maitu ma mobo na alangi menga likoni yengi ya studio vamwe na Sharon Dinda kondwa kutwali lila mobo wa kwanzia ya meko nyeni Faith Mackenzie wa Mutunga tuithi wengi tuikumana mwendoni wa unesa umwe ndini wa bilingi wa mobo na ndini wa kilungu cha amukani kuendea kiwio cha ilu tiwa nesa.